Beletrina v živo. Pozdravljeni, danes bomo govorili o zelo posebnem avtorju, enfant terriblu francoske literarne scene, Edouardu Louisu, in o njegovi knjigi Opraviti z Edijem, ki je lani izšla pri založbi Beletrina v okviru literarnega festivala Fabula. Zdaj pa je v pripravi že njegova druga knjiga, mislim, v slovenskem prevodu, Zgodovina nasilja. In prav zato imam zdajle tukaj posebna gosta. Eden sedi v gledališču HNK, to je umetniški direktor Mini teatra, umetniški direktor zagrebškega HNK in še cel kup drugih naslovov, Ivica Buljan, ki nas spremlja zdajle iz države, v katero pravzaprav ne smemo brez testa. Pozdravljeni, Ivica. Dober dan. Dober dan. In tukaj na moji desni, na levi, je levi razbojnik, bom rekla, oziroma ena od mus Ivice Buljana, Benjamin Krnetič, ki je z Ivico naredil tudi to predstavo Zgodovina nasilja. In predlagam, ker danes očitno nisem preveč navdahnjena, sploh pa ne za nasilje, da mi vidva povesta, zakaj pravzaprav, kako ste se pravzaprav seznanila, in ti, Benjamin, in ti, Ivica, z Edouardom Louisom, oziroma prav s tem zelo, bom rekla, romanom, ki je pač razburil celotno literarno sceno, svetovno, ne samo evropsko. In zakaj si dobil to željo, da bi ga prevedel v gledališki jezik? Prije svega, naravno uvijek su neki zaobilazni putevi kako upoznajemo autore. Dobio sam prije 5 godina, mislim da je bilo, poziv od umjetničkog direktora Teatra Park iz Berlina da režiram tekst Edouard Louisa, za kojeg tada nisam znao, En finir avec Eddie Bellegueule. Park je otprilike teatar kao Mladinsko u Ljubljani, koje zapravo ima jednu, recimo, sekciju za djecu, drugu, recimo, za omladinu. Nema tako radikalne performanse kao nekad Mladinsko. I na brzinu sam odmah nabavio knjigu i proučio sve što se da na internetu tada, što se dalo naći. I onda sam shvatio zapravo preko nekih različitih kombinacija da imamo i zajedničke prijatelje. Potražio sam ga odmah na Facebooku, dodao i čim sam pročitao roman smo počeli komunicirati. Tako da smo postali Facebook friendovi, mislim, vrlo brzo i došli smo, pa ja mislim, nakon svega par tjedana, onako, on je bio jako... Z Edouardom Louisom ste postali Facebook prijatelji? Da. Jer on je bio sretan da će ga sad tako netko iz Jugoslavije režirati u Berlinu. Međutim, kako obično stvari bivaju, tadašnji direktor Teatra Park je zbog nekih razloga abdicirao, smijenjen. Ja sam ostao s tom knjigom koju sam sad izvukao jer je sad već žuta, iako nije prošlo tako puno godina od nje. I zapravo smo s vremenom otkrili da poznajemo toliko puno zajedničkih prijatelja u Parizu, da se taj razgovor pretvorio, evo, to je još jedan dokaz da Facebook prijateljstva mogu biti jednako realna kao i ona stvarna. Znači, dopisivali smo se često, ja sam komentirao neke njegove postave. A u francoščini ste si dopisovala, pardon. Taj roman je bio za mene prije svega otkriće, jer već tada kad sam ga naručio, dakle godinu dana nakon što je izašao u Francuskoj, se već pojavio u ovom džepnom izdanju. A znate i sami koliko roman mora dostići prodanih primjeraka da se u tako kratkom vremenu pojavi džepno izdanje. I za mene koji sam frankofil, frankofon, bilo je, odmah sam pokušao pronaći neke linkove i naravno da mi je prva asocijacija bila, s obzirom da je roman posvećen Didieru Eribonu, u knjižnici svojoj kućnoj ima Eribonove knjige, pogotovo njegovu studiju o Foucaultu, koja je zapravo ključna za sve, ja bih rekao, poznavaoce Foucaulta. Tako da se taj krug, a onda kasnije smo naravno došli do prijatelja kao što su Stanislas Nordet, Thomas Ostermayer, a vratimo se sad na roman, to je nešto što je u francuskoj literaturi puno češće nego
kod nas u ovim srednjoevropskim prostorima, ta, ja bih rekao, žanr ispovjednog, intimne autobiografije u koja, ako je podnaslovljena kao roman, dovodi čitatelja do jedne vrlo zanimljive konfuzije, jer ako nam piše da je riječ o romanu, dakle trebamo ga tretirati kao fikciju, ali jako puno podataka iz romana korespondiraju sa pričama koje pretpostavljamo da pripadaju stvarnoj osobi pisca. Taj slučaj, taj dualitet naravno poznamo od Prusta, pa evo sad da ne nabrajamo queer autore poput Guillauma Distana, Lagarsa i Edouard Louis je zapravo u ovoj priči, ja bih rekao, razotkrio se na jedan almodovarovski način, pokazao nam je kako je zapravo operirao vlastito tijelo i kako je operirao svoj, bih rekao, kako je stvorio avatara od sebe. Dakle, osoba koja se zvala u Pikardiji, u jednom ruralnom dijelu Francuske gdje je rođen, koja se zvala Edith Belgel. Ja bih to preveo na neke balkanske inačice kao da se zove Edi Žderonja ili Edi Lepotan. Znači, za jednog umjetnika sramota, kao da je riječ o pjevaču folk pjesama. Jer to bi I zapravo ta socijalna pripadnost miljeu u kojem je ime Edi, ono je potpuno netipično za Francuze, znači ili ga daju recimo pod utjecajem američkih serija, znači pripada zapravo najnižim socijalnim slojevima i Edouard Louis sa jednom dosta radikalnom ispovjednom tehnikom govori kako je zapravo promijenio identitet. Kako je od feminiziranog dječaka kojeg su zapravo zlostavljali u osnovnoj školi, zlostavljali su ga u vlastitoj obitelji, ali svakodnevno, znači majka, otac, stari brat, svatko tko je prošao pored njega je imao poriv da ga ošamari, da ga stvarno vrijeđa, a u školi je bio redovito pretučen. I govori o tom prvom periodu u kojem je silno želio nalikovati svojim zlostavljačima. Dakle, htio je na neki način izbrisati tu svoju queer stranu i u jednom trenutku kad upozna preko profesorice francuskog literature, upozna teatar, otkriva jedan svijet koji mu pruža mogućnost da dobije stipendiju, da napusti tu kuću u kojoj je stvarno bio zlostavljan i da uspostavi novi identitet preko imena. I od tada već taj roman postaje, ja bih rekao, legenda, a posveta Didieru Eribonu je bitna i predlažem Beletrini da što prije prevede taj roman, Povratak u Reims, koji je jedna ključna, ja bih rekao, u isto vrijeme studija i roman čuvenog profesora sociologije i filozofije koji govori o svom porijeklu iz radničke klase i u transformaciji u kultiviranog građanina sa svim pozitivnim i negativnim stranama. Da ovo ne bi zvučalo uvredljivo kad se kaže o transformaciji iz radničke klase, jedan i drugi govore o svojoj gej strani kojoj je zapravo radnička klasa zbog više razloga ključni neprijatelj. Zašto? Zbog nedostupnosti obrazovanja, zbog manjka novca, zbog toga što sa radničkom klasom ili sa današnjim ostacima radničke klase operiraju isključivo desne ili radikalno desne stranke. I poziv Edouard Louisa i Didiera Eribona jest pokažimo svojim primjerom da zapravo sa ovim pitanjima identiteta, rodnog, seksualnog, sa siromaštvom se mora baviti ljevica. Zdaj pa gremo k romanu Zgodovina nasilja, si predstavljam, in mogoče bi, da presekamo ta čudoviti dramski monolog,
pogledali en del iz vaše predstave, ki ste jo postavili na oder Mini teatra, prosim. Kaj? Koga boš častil? Kdo misli, da sem jaz, pička ti materna? Žaloš moja družina, pička ti materna, s tem, kaj mi to govoriš. Pa kaj terni jaz sem? Ti veš, kdo sem jaz, pička ti materna? Kaj, sorry, pička ti materina? Žaloš mi familijo, pizda ti materna? Kdo krade, pizda ti materna prokleta? Bol te bom človek, bol te bom, pizda ti materna! In Eduard je ostal nepremičen. Reda je stal pobral šal in ga zabil okrog Eduarjevega vratu. Sed se na stol. Eduard je v Bogu. Klasično vprašanje zate, Ivica, kako je mogoče, oziroma glede na to, da rečeš, da imaš v vsakem avtorju, pisatelju, ki ga postaviš na oder, neko svojo fantazmo. Kakšna je bila fantazma o Eduarju Louisu oziroma posebej o tej knjigi Zgodovina nasilja in seveda zakaj Benjamin Krnetič pravzaprav neke vrste antipod temu Ediju, da ne izdam preveč, ker mi bosta seveda vidva povedala to zelo travmatično in čudno zgodbo, ki se je zgodila na božično noč. Prosim. Zgodovina nasilja je, mislim, jedan od velikih literarnih događaja. Ako uspoređujem njegova 3 romana, znači ovaj prvi En finir avec Eddie Bellegueule i zadnji Tko je ubio mog oca, koji je opet jedna vrlo neuobičajena forma, koja je u isto vrijeme ispovjed, pismo, obračun sa svim francuskim predsjednicima od Chiraca do Macrona. Zgodovina je zanimljiva zato jer mene suočava sa mojim teatarskim fantazmama, prije svega Jeanom Genetom i Bernard-Marie Coltesom. Za svakog ljubitelja teatra bit će vidljivo nakon nekoliko stranica da taj jezik od nekud prepoznamo. Znamo da je Genet ima fantastičnu priču biografsku koja djelomično podsjeća na Louisevu. Obojica dolaze doista iz deprivilegiranih miljeja, obojica su autodidakti. Obojica su dakle osobe koje nisu imale gotovo nikakav pristup visokom obrazovanju, međutim o njima se može reći, Genet recimo u 20. stoljeću vjerojatno jedan od najboljih stilista francuskog jezika, kao što je Eduard Louis koji živi dakle u takvom okolišu, on kaže da u njegovoj obiteljskoj kući nije postojala ni jedna knjiga, nego se samo zapravo gledala, ali non stop je cijeli dan bila uključena televizija. Znači, osoba koja dolazi iz takvog miljeja postane jedan vrhunski stilist u čim dijelima prepoznamo na najbolji način sublimiranu literaturu Coltesa. Dakle, vidjet ćemo u tim repeticijama, u klasičnom jeziku na trenutke, prepoznat ćemo opet jedan, ja ga namjerno nazivam queer jezik Marguerite Duras, koja je zapravo velika ikona cijele francuske literarne gay scene. Znači, jedan ultra rafinirani ukus koji se bavi temom koja pripada Crnoj kronici. A Crnoj kronici pripada taj događaj koji je uzbudio francuske medije, jer je zapravo dugo vremena, pa evo čak ako pogledate na internetu, čak prije 2 tjedna se ponovno sudski slučaj još uvijek se zapravo odgonetava. Dakle, taj susret sa kabilskim, a to je nama u predstavi Benjamin zna vrlo važan podatak, znači ne sa arapskim, nego sa kabilskim doseljenikom. Kad kažemo doseljenikom, Reda je Francuz. Francuska, barem kao sekularna država, ne bi trebala imati problema sa definicijom porijekla nečeg. I dapače, Reda je Francuz u svakom slučaju. Međutim, on je ono što kod Coltesa znamo da postoji riječ crnac kao oznaka za u isto vrijeme seksualnu fantazmu, za društvenu kategoriju, političku kategoriju koja u Francuskoj, koja je na izgled otvoreno društvo, se zna da zapravo te kategorije stanovnika nikad nemaju pristup nekom smislu socijalnim kvalitetama društva. Dakle, sudar, s jedne strane se događa flirt koji je veoma sličan
Ženeovim flirtovima. Ako se sjećamo u Ženeovim romanima, recimo u Čudu ruže ili u Našoj gospi od cvijeća, ti noćni susreti prostitutki, žigola, koji završavaju zapravo u sobama. Romani počinje tako da upoznajemo, zapravo znamo već u početku da se dogodio zločin ili pokušaj ubojstva, međutim trenutak kad ulazimo u tu, ja bih rekao, erotsku priču je izuzetno erotiziran. I upravo ta ambivalentnost nekog crnog, mračnog događaja, njegova sociološka analiza, naime Edouard Louis cijelo vrijeme i kao lik i kao pisac, dakle kao osoba, u našem smislu dramska osoba i kao stvarni autor, ne želi da se na napadača, na agresora Redu baci stigma zbog njegovog porijekla ili zbog njegove socijalne isključenosti. I to je nešto što je jedinstveno i što zapravo nemamo, barem u romanima ili u fikciji koju ja poznam. I mislim da je to kvaliteta. On je prije svega jedan od velikih boraca, on je u pokretu Adama koji se bori protiv rasizma u Francuskoj, toliko aktivan da na njegovim društvenim mrežama na dnevnoj razini vidimo članke, manifeste, komentare policijskog nasilja, prije svega prema migrantima, prema onima kojima su oduzeta prava. Dakle, taj roman je u isto vrijeme i jedno vrelo fantastične literature i fantastična socijalna studija, ne samo Francuske, nego kao što vidimo, vrlo slični događaji preljevaju se i kod nas u ovoj krizi. Hvala, Ivica. Mogoče Benjamin, kako si se lotil pravzaprav tega antipoda, ne? Človeka, ki najprej zapelje glavnega protagonista, hkrati pa potem očitno psihološko se mu zgodi, ne vem, kako si razlagal ta preobrat iz enega konsenzualnega spolnega odnosa v popolno nasilje in posilstvo, ne? Ja, sej, mislim, da Ivica tukaj en niz istočnic in v bistvu opazk in točnih analiz tega romana podal, kar se mi zdi, da niti ne morem posegati po tem, tako da res lahko v bistvu govorim predvsem iz neke moje perspektive oziroma doživljanja in znotraj kreacije in pač znotraj mojega nekega intimnega branja, ampak bi se sam rad navezal, kar je Ivica govoril prej, ko je govoril o Didierju Eribonu in o v bistvu opazki, kako je delavski razred v bistvu ta osnovni neprijatelj, sovražnik oziroma nasprotnik tej LGBT queer oziroma kako se je Ivica izrazil v kulturi. Meni je to bilo zelo pomembno zaradi tega, ker pač neka moja osebna izkušnja, ker tudi prihajam iz nekega okolja, ki bi mogoče v kontekstu naše države in našega okolja lahko veljalo za te privilegirano oziroma pač ne do te mere, ampak... Mogoče se za hip lahko ustaviva. Ivica, delavski razred v nekdanji Jugoslaviji ali pa v 90-ih, ko je rojen Benjamin, je seveda nekaj povsem drugega, kot je delavski razred v okolju, v Pikardiji, kjer se je rodil Edouard Louis, si predstavljamo, ne, mislim. Ja, to je definitivno res, ampak pač vseeno se mi zdi pomembno pač, da A, dokončam misel, B, pa pač, da ta misel vsebuje pač point, ki pač je, da ne glede na to, kako se pač kontekstualno ta delavski razred pač razlikuje, je zelo pomemben njegov odnos do LGBT subkulture, ki je pač absolutno inherentna temu razredu. Jaz sem se na primer šele teh stvari začel zavedati šele, ko sem prestopil ta prag zaprtosti enega kvarta, na primer. Šele ko sem začel na akademiji se srečevati z ljudmi, ki pač so mi širili ta obzorja in ki so pač govorili o stvarih, in potem sem se lahko na primer šele vrnil pač nazaj v svoje tako imenovano deprivilegirano okolje in govoril z ljudmi, ki v bistvu so del te scene, ampak nikoli ne upajo govoriti o tem oziroma se s tem soočati nekako javno, zaradi tega, ker pač okolje tega ne dopušča. In to se mi je zdelo, na primer, zelo pomemben pri soočanju pač z Redo in njegovo pač logiko obstoja. Zaradi tega, ker pač
generalno se mi zdi, da roman govori o neki inherentnosti ljubezni in nasilja. Ne? Se pravi, v bistvu o inherentnosti in o potencialu nasilja v temu, čemu mi pravimo ljubezen. Ne? In to je to, kar si ti rekla. Pač. Se pravi, kako preide iz nekega konsenza v neko nasilno dejanje. Ne? A gre to tudi za ta sram, ki je prav tako potlačen in preoblikovan, ta sram, ne, za nekoga, ki prihaja iz drugega okolja, kjer pač istospolna ljubezen je bila prepovedana, če zdaj poenostavimo, zaničevana in zasramovana. Ja, ampak se mi zdi, da je bazična stvar tudi to, da katerakoli ljubezen ali pa katerakoli nasilje v bistvu pač je posledica nekih socialnih konotacij, označevalcev. Ne? In to je tukaj tudi zelo pomembno. Ne? Kako tudi sploh pride do konsenza med Eduardom Louisom, ne glede na to, da je on sebe percipira v bistvu bližje redi nekako v smislu razreda, kot pač reda to prvotno percipira. Ne? Ampak ravno zaradi teh označevalcev, ki jih ona dva nosita, to že samo po sebi, kako bi rekel, gradi, strukturira njuno srečanje že od začetka. Ne? Kaj je tu ta erotika, to zapeljevanje, to, kar na nek način sugerira ljubezen. In kako v bistvu se to sprevrne v nasilje. Ne? Ja. Ja, imate igralca, filozofa, Ivica, vidim. Ja, če sta tako dolgo sodelovala, niti ni čudno. Vseeno mi je zanimiva ta figura tudi Eduarda Louisa, ne, zdaj, ko govorimo o tem razredu. On v Franciji je neke vrste predstavnik in rumenih jopičev, prezira Macrona in prezira hkrati tudi tisto levico, ki govori z kultiviranimi, prelepimi besedami, a v resnici nima nič več skupnega z delavskim razredom in z deprivilegiranimi. Ne? Čeprav naj bi Ledvica bila tista, ki naj bi poskrbela, ne? Prav za te ljudi. Ne? Kako to vidva dojemata, ne? In kako je s tem pri nas, se mi zdi, da je čedalje bolj podobno. Zanimljivo je zapravo pratiti evoluciju Eduarda Louisa i njegovu percepciju u francuskoj javnosti. Njega se danas doista vrlo često optužuje da pripada bobojima, a boboji su zapravo ti šarmantni, otmjeni, bogati intelektualci iz Pariza koji imaju i specifičan jezik, novac, slavu, moć. Međutim, za razumijevanje pozicije Eduarda Louisa danas možda je vrlo važno uočiti ili pročitati taj zadnji roman Tko je ubio mog oca, koji se vraća, on kaže naravno da je usvojio danas jezik, ne kapitalistički jezik gnjetača, niti policije, niti Macrona, koji bi ga želio zapravo adoptirati u svoj krug. On kaže da, naravno, ja kao i svi želim uživati u činjenici da danas imam prihode, da mogu živjeti u udobnom stanu, da mogu putovati na odmor u Grčku, a mislim da se sad nalazi u Grčkoj. I želim pokazati ovim romanom, vratiti na jedan način dostojanstvo svom ocu, kojeg je vrlo napadao u prvom romanu. Sad, kad već ima dakle, novac, moć, određen visok ugled, on u posljednjem romanu govori o posjeti ocu i njegovoj sadašnjoj partnerici i direktno nabraja francuske predsjednike čija je socijalna politika dovela do očeve degradacije. Naime, otac je radio na crno u fabrikama u blizini njihove kuće i noseći težak tereta nikad nije bio kompletno zaposlen, dakle sa svim socijalnim i zdravstvenim pravima i u trenutku kad je teško ozlijedio leđa je najprije spao na socijalnu pomoć i Eduard Louis sad nabraja što su predsjednici od Chiraca preko, mislim, Sarkozija, Hollandea do Macrona radili ukidajući tu visinu socijalne pomoći i svatko od njih je zapravo sa nekih 100 ili 200 eura taj dio društva doveo doista na dno i doveo ih bez mogućnosti da imaju recimo mirovinu invalidsku kakva im pripada i to je jedna vrlo važna tema koja se u zemlji u kojoj postoji
pa gotovo u kojoj je nekoliko milijuna invalida sa različitim tipovima invaliditeta, on govori o nevidljivim događajima koji su posvuda oko nas. Sad, mislim da nije fair tražiti od njega da se vrati i sa svojim jezikom i sa sadašnjom socijalnom situacijom u mjesto iz kojeg je otišao. On, kao i Didier Ribon, upravo zato jer ima moć danas, prije svega moć u medijima, zastupa prava potlačenih. Dakle, kad kažem potlačenih, prije svega žena, migranata, homoseksualaca, invalida. Danas, ili jučer smo imali dan invalida. Kad kažemo invalida, on govori o osobama koje obuhvaća jedna vrlo široka definicija, a za koja je izravno kriva brutalna kapitalistička politika. I on to ponavlja gotovo svakodnevno. Poetski način na koji je napisao to pismo, zanimljivo je, već u kratko vrijeme su nastale 3 predstave. Stanislas Nordet je radio predstavu u Francuskoj, gdje on sam glumi Louisa. Ovaj put je Thomas Ostermayer režirao Edouard Louisa, koji glumi samoga sebe. To će biti, bila je francuska, ali bit će i njemačka verzija. I Ivo Van Hove radi holandsku verziju. Dakle, ukratko, vrijeme su, evo, roman ili ispovijesti doživio 3 fantastične scenske interpretacije. Kdaj jih bomo lahko videli, misliš, Ivica? Ne, to je že vprašanje za preroke, ne, pravzaprav. Ampak s prejšnjim vprašanjem sem hotela pravzaprav postaviti tezo, da je Edouard Louis, da ima razlago za porast desnice v Evropi. Njegov oče, ne, ki si ga omenil, v resnici ni nikoli volil levice. Volil je desnico, ker se mi je zdelo, da levica nima več stika z njimi, oziroma da se pretvarja, da je na naši strani. Ne? Kot je rekel, mislim, da kolegici Patriciji Maličev v intervjuju za Sobotno prilogo. Ne? In to je zanimivo, ne? Da imajo tudi pri nas ljudje, ne, mogoče občutek, da se levica samo pretvarja, ne? A pa tudi mogoče se tudi gledališče samo pretvarja, da je na strani delavskega razreda s tem, ko prinaša take teme. Ne? Kot si tudi sam priznal, da je mogoče gledališče elitistično, ne, lahko ravno s tem. Pa istina, evo, daću vam zapravo puno zanimljivih primjera iz naše okoline. Didier Ribon, njegov prijatelj na kojeg se Edouard poziva cijelo vrijeme, a i Edouard Louis imali su u Zagrebu prošle godine fantastičnu konferenciju u kojoj su na neki način pokušali objasniti taj fenomen i rekli da je nekadašnje radništvo o kojem smo govorili u gotovo cijeloj zapadnoj Europi, radništvo 50-ih, 60-ih i 70-ih godina tradicionalno glasalo za ljevicu, recimo za socijalističku partiju, jer je ona zastupala prava radnika. Imala je i tu snažnu socijalnu komponentu. Od 90-ih, od onog famoznog udara, od ulaska Clintona, Blaira, zapravo ljevica dobije jedan light oblik i ljeve stranke postaju liberalne stranke koje zastupaju elite. Mi kad vidimo danas, ako bismo promotrili vizualno predstavnike ljevih stranaka, to su otmjeno odjeveni, kultivirani intelektualci koji kod ljudi sa socijalnog dna izazivaju neku vrstu otpora, ne razumiju njihov jezik, ne razumiju čak ni geste. O tome Edouard Louis vrlo često govori, da je tijelo, da su geste njegovog oca i njegovog brata, njegovih susjeda potpuno drugačije od gesti političara koji pokušavaju doći do njihovih glasova. A sad kad vidim, recimo, kako desnica, govorim na hrvatskom i na slovenskom primjeru, sa brutalnim jezikom, sa gotovo primitivnim ispadima poziva svoje glasače, a ljevica se zapravo drži uzdržano, ne obraća se uopće tom tipu, tom profilu stanovništva koje više nije radništvo. Njih dvojica su govorili, dakle, problem
problem u zemljama poput Francuska i kod nas sve više je prekarijat, ljudi koji uopće nemaju nikakvo stalno zaposlenje ili ljudi koji ne pripadaju nikakvoj kategoriji. I on njima ispisuje, zapravo im se obraća i pokušava im u javnom govoru dati dignitet, dati ono mjesto za koje misli da ga zaslužuju u društvu. Poglejmo si še mogoče en odlomek. Što bijem zdaj, pička ti materna? To te sede, Zna ti materina. Sem po spisku, si slišu. Pederčina ostudna. Najprej to, kar sem vprašala že Ivico, gledališče govori v bistvu tudi že prepričanim, ne? Si ne dela več iluzije, ne? V bistvu je v tem smislu tudi elitistično, ne? Ja, absolutno, sej to se mi zdi, da sploh je stvar, ki ni v resnici diskutabilna. Je pa zelo zanimivo ravno s primerom te predstave in dogodka, da je pač bila uploadana na YouTube. V bistvu veliko ljudi iz Most, na primer, ki mene pozna, ki sem z njimi rastel, se družil, bla, bla, gledali ta posnetek, a ne? In kaj so rekli? Ja, vsi so v bistvu absolutno pav, pač, zato ker so tudi tako, glih o temu sem prej nekako hotel malo spregovoriti, ker je, veš... Ker je njihov, pa ni njihov. Ja, ampak v takem okolju nekateri moji prijatelji, ljudje, ki jih poznam, sploh si ne morejo predstavljati, da jaz lahko kaj tazga igram, na primer, a ne? A veš, on je tako pa... Geja in posiljevalca. Mislim, posiljevalca, ja, v bistvu posiljevalca, ja. Ampak, a veš, fascinira jih to, ker jim je tudi blizu. Na nek način se mi zdi, tudi ko smo to delali, je bilo zelo to pomembno, kot smo se mi pogovarjali, na primer, jaz sem zelo ne vztrajal na tem, ampak ful sem hotel nekako neko paralelo z našim prostorom vleči, predvsem prek jezika, na primer, a ne. In par teh mojih prijateljev bo kar tako, kao, fak pač. Ja, v gledališču govorite, Ja, kot v gledališču tako govorite, kot drugo... Kot Čefuri Raus, v bistvu, ali kako. ja, to je v bistvu neka naš človek, razumeš? Zdi se mi, da se tukaj zgodi neka mikrosubverzija v smislu tega, ker se približa to nekemu okolju, ki mu je v bistvu to inherentno, lastno. To je najbolj lastno, se mi zdi, takemu okolju, a ne? Ampak je ravno zaradi neke te patriarhalne, stroge strukture to v bistvu popolnoma odmaknjeno, ne? In se o tem ne govori. To je v bistvu največja naloga, tudi to, kar je Ivica v bistvu prej govoril, o tem razmišljal, kako v bistvu prestopati to mejo, kako vsem tem nekim marginaliziranim skupinam, ki tvorijo v bistvu eno zelo močno politično strukturo, in to se bo najverjetneje šele pokazalo zdaj, ko vse to naše rajanje mine, kako v bistvu njih navdahniti oziroma komunicirati s to maso ljudi, prek medijev, ki so v bistvu skozi zgodovino dobile nek malomeščanski oziroma elitistični predznak. Ja. Ta predstava, že kot je samo ime, ne, zgodovina nasilja, Ivica Buljan pač ne pozna tabujev oziroma jih ruši, to že vemo, in vendar je ta predstava tudi zanj na nek način dvignila letvico oziroma je zelo visoko na letvici. Mislim, res je zelo težka, brutalna, lepa, nasilna predstava. Zdaj, ti v vlogi posiljevalca, v vlogi nekoga, ki najprej je sposoben zapeljati moškega, se z njim ljubiti in potem se mu zgodi ta klik, ne? Ker vemo, da je Edouard Louis rekel, da je to posilstvo, ki ga je sam doživel, in sploh posilstvo definira kot neke vrste fenomen in da je hotel raziskovati v zgodovini nasilja prav to, kako se posilstvo nasilja v bistvu nadaljuje in nadaljuje kot virus, ne? Se pravi, lik, ki ga igraš, Reda je verjetno na svoji koži doživel verjetno nesluteno količino nasilja. Ja, in tukaj pa to res priča pač o Louisevi neskončni kapaciteti, pač v bistvu empatije tudi, ne? Razumeš? Ker ne gre za nobeno obsodbo, ampak gre v bistvu za neko dosledno analizo in v bistvu toliko globoko poglabljanje v psiho tega človeka se mi zdi že, da je nesprejemljivo, razumeš, to je tabu. Kako boš ti razumel tazga človeka, kako ga lahko razumeš, kaj, mislim, what the fuck, ti si tist, nad katerim se je izvršilo nasilje. V bistvu se pa tukaj tudi on se mi zdi sprašuje to, kar si ti rekla, kje je ta obrat, kje se je ta, a veš, na tej točki se je krog sklenil, kaj vse ta
okrog pomeni. Ja. Ja. Tako kot je rekla Slavenka Drakolič, vsak rabelj, ne, je bil enkrat tudi žrtev. Ne. Ko beremo Črno kroniko. Ja. Da, krug nasilja kojeg treba prekinuti. Mislim da je i funkcija ove literature da pokušava taj krug prerezati i otvoriti put prema slobodi, a s obzirom, sad sam se zapravo sjetio, s obzirom da smo u mediju literature, govorimo ovo za fabulu, možda bi bilo dobro spomenuti da je Edouard Louis i prevodilac s engleskog jezika. Kad kažem prevodilac, ne naravno bilo koga, nego Anne Carson, znači najveća kanadska pjesnikinja koja je već dugo godina slovila kao kandidatkinja za Nobelovu nagradu, pa ju je, evo, izgleda izgubila na malo dulje vrijeme jer poezija neće baš tako često ući u fokus, ali njegov prijevod drame Antigonik Anne Carson je zapravo opet jedno malo, ja bih rekao, remake djelo, što nam kaže da je on autor koji prevođenjem, a literati si, barem današnji, ne dozvoljavaju kao nekad tu, ja bih rekao, taj mukotrpan napor da prevođenjem vrhunskih i kompliciranih autora na neki način izgrađuju svoj. To govori o njegovoj upornosti, radu na sebi koji je nevjerojatan. Mi o njemu sad govorimo kao nekom mladom klasiku, a on je zapravo dečko od 27 godina. Ja, jaz mislim, da nažalost moramo zdaj to prekiniti, naš pogovor. Nadaljeval se bo v teatru, ko se odprejo gledališča. Mogoče samo, Ivica, kako je v Zagrebu? Kaj se dogaja v Zagrebu? U Zagrebu su teatri još uvijek otvoreni i moram priznati da je to zapravo velika sreća. Danas popodne smo glumci iz mog ansambla, ja se našli da napišemo jedno intimno pismo javnosti, da im zahvalimo što dolaze. Igrali smo recimo sad 3 dana za redom predstavu Ciganina, ali najljepši. Jučer je bila dirljiva jer je na njoj bilo 60, to znamo jer su se prijavljivali, zdravstvenih radnika, znači liječnici, medicinske sestre, administrativno osoblje, i na kraju je taj sudar na pljesku bio fantastičan. S jedne strane su glumci pljeskali zdravstvenim radnicima u publici i oni nama. I mislim da je, naravno da je to delikatno pitanje. Mi ne možemo, i zapravo ja mislim, to je moj stav, ne trebamo zatvarati život. Mislim, pitanje odgovornosti je puno kompleksnije. To je pitanje kao u literaturi Edouarda Louisa. Odgovornost je i individualna ili kolektivna, ali ona se dobija obrazovanjem, pristupom informacijama, a ne policijskim metodama. Ja se nadam da ćemo moći, evo, teatar držati cijelo vrijeme otvoren. Pa tudi mi to upamo. In če zaključimo z besedami Edouarda Louisa, ljudje morajo prevzeti moč nad svojimi zgodbami. Zdaj, ali literaturo, ali gledališčem, ali umetnostjo nasploh. In upam, da se odpre kmalu vse. Hvala, Ivica, hvala, Benjamin. On gre zdaj v to zgodbo, v teater. Verjetno tudi ti, Ivica, si že prišel iz teatra ali greš že v tem trenutku noter. Skratka, jaz grem pa domov. Beletrina v živo.